been challenging for most teams at these festivals, obviously early on in the season, but that's been rectified there. Now Affies have got a good driving more going. Ja, as die vaste voorspelers van Afrikaanse Hoërseunskool wat die paplike dik aanmaak vroeg in hierdie kragmeting. Grey en Trirat en 'n Charles. Sy pa ook 'n voormalige Witbul. 4 meter van die doellyn, weer strafskop voorbeeld vir Afrikaanse Hoërseunskool. En as hulle oor daar, net kort. Klein kantjie en is Affies wat druk. Eerste punte vroeg in die kragmeting vir Ewald van die Kerk teen Peterhouse met 19 punte teenoor 17. Goeie doelskop. Ruben Venter. Weer 'n rolmaalbeweging wat van stapel gestuur word deur hierdie bulpak van die wit bulle van Afrikaanse Hoërseunskool. Vars bene van Morney Bisset en Ewald van die Kerk wat beslis bydra. Hoofseun Jean Ferreira. Plaas goed terug. Smith. Duplessis lang aan gee die gevaarlike Dandrey Brink. Waarom hy Jeppe beet gekry. Nie genoegsame voordeel nie. 3 penalties that have allowed them to get just 5 meters away from the try line. Ja, geen verrassing sien nie die pak voorspelers. Wat Grey wys waar daar by die wortels gegrawe het. Punte. Charles en die Affies rolmaal beweging onstuitbaar. It's been really an excellent start here by Affies. Clinical. Ja, en Ruben Venter wat oorklits. 2 verdoelde drie. Charles. Weer die sake wat lol by die afskop. En Affies wat van diep uit liggebied speel. Ruben Vlok. Hy 2-3 gedruk teen Durbanville by die NMI Toyota Noord-Suid toernooi. Ongedwonge fout, te veel rugby in hulle eie kwartgebied. Now, Grey High have got a wonderful opportunity. They need to get some points on the board. A penalty given by the referee for just scrumming skew. Die rolmaalbeweging nou van die manne in Baba Blou Grey High School. Goeie momentum en hulle is oor. Wat Affies kan doen, kan ons ook, sê Grey High. Just look at how they were able to just go through the side there, and yeah, good work there by Blake Parker. Kaptein van Affies van die Kerk wat inneem by die lyn staan. Weer die NMI Toyota Noord-Suid het hulle Durbanville en ook Oakdale geklop Affies. Hulle rieme styf geloop hier op dag 1 teen Michaelas. Goeie hane, groot duikslag, maar Dandrey Brink met spasie die fop aan gee. Is die hoofseun John Ferreira. Word van agterin katrol deur Sibonello Stuurman, vinnige bal beset. Janu Geyser. Janu Geyser just brought down short, allowing for the ball to found. Janu Geyser just works his way out of that tackle and dots it down. That was a beautiful backline move. Just love the way that they tightened up the defenders and went outside them. Of the match gaan wees. Niks negatiefs nie. Is net die speler wat so tikkie ekstra in sit, bietjie harder werk. Sy ma so bietjie meer wasgoed besorg as wat nodig is. Maar daarvoor is daar 'n lekker prysie op die spel van Homo. Brink. Die regtervleuel, sy pa Elgar. Suid-Afrika 7 is gespeel, maar dit is 'n strafskop aan Grey High. 'n Goeie spel deur die skrimskakel Ryan Swabrick. Jou tuiste van Kampioene Supersport met trots geborg deur Naked Versekering. Ja, en as die rolmaal by hierdie spanne reeds van rolmaalbewegings gedruk. En hierdie keer Grey High net kort. Affies wat wal gooi vir 'n fale. Maar dan word daar oorgepars deur die loskop voor hy. Daniel Nadia. 2 tries from that source is a good positive sign.
as the 2 points have been added. Ja, wat in palm. En hier gaan 'n paar agterspelers heel moontlik openlik kop kom insteek by hierdie rolmaal beweging. Affies onder druk. Graai High beweeg vorentoe. Goeie verdediging deur Alex Miller, wat ook kans kry in die beginspan vandag. Maar weer beer hulle hoor. Hierdie keer is dit Sibonelo Stuurman. En skielik net 'n doelskop vir die twee spanne skei. 3 vir Graai High. Yeah, there it was. Just look at that powerful work as he was just tackled short, but the key pickup here was the key to the try. Just look at that leg power and winning the height battle. Great try. Exactly what... He's a big man, Diodonis. Yeah. Ferreira. Du Plessis. Word goed opgepas. Die twee centers van Afrikaanse Hoërseunskool. Vlok. Sy werksverrigting is vir die oog hier op die Brooksfield. Roberts. Gaan hy binne die speelveld bly? Inderdaad, die wip van die bal in Affie se guns. En nie na die bal, nie te ver rol, hier kom die punte vir Affie. Maar wag, twee manne wat daar kompeteer vir die bal. Hulle eie momentum. Yeah, there's 2 golden rules in rugby. One of them is never let the ball bounce. Lynch there, Keanu Lynch. It almost seemed like it slightly, perhaps touched the outline, but Affies weren't waiting around for that. A hack on, and there was the try. Kyk weer kry van na waar daar die bal gewip het. Verskriklik naby aan die kantlyn. En is 2 punte wat bygevoeg word deur Ruben Venter. Vir Roberts. Jaag om die Pretoria lig in met die linkervoet. Lynch. Hy laat val vorentoe en Graai High moet los. Geleentheid vir Affies. Martin van die Kerk. Hier kom moeilikheid. Hier kom moeilikheid. Het sal interessant wees om te sien hoe die plaasvervangers gebruik gaan word. Vlok wat inneem. En oombliklik is die rolmaal beweging. Hulle skil so effe na regs. Momentum aan die kant van die Witbulle. Hier kom punte. Is 'n straf 3. En heeltemal tereg so. Daar was geen manier om haar rolmaal beweging te stuit nie. Use it now, use it! Roberts. Kans nou in die agterhoede. Die groot Dandre Brink, die regtervleuel. Is Brink. Goeie dekverdediging deur Sibonelo Stuurman. Op die voorvoet. Alex Miller. Smith. Oorslaan aan gee Ferreira, Rico Du Plessis. Joshua Gous. Punte Affies. Onweerstaanbaar. You must remember to look out for the Omo Dirtiest player as well. You're the analyst. I am. Off his head plate. Some candidates already. Manne oor aan die buitekant hier vir Affies. Die bal moet die werk doen. Du Plessis sny na binne. Goeie aangee. So ook van Kyle Pretorius na Dandre Brink. Stamp haar man in die pad uit sonder veel moeite. Van die Kerk by die agterdeur uit. Goeie lyn. Soek na ondersteuning. Gee uit Charles, gee uit. Steeds 'n geleentheid vir Joshua Gous. Binne buite, wys sy kuite. Nog punte vir Affies. His dad played for Affies' first side, as did Charles Els's father, and as did Estienne Marks, who will probably be on the bench, the usual outside centre. Backwards. En krediet aan hierdie span van Affies. Verras vriend en vyand in hierdie tweede helfte om nog genoeg petrol in die tank te hê. Die geel kaarte vir Graai High wat baie help. Brink nou met 'n ruimte. Dis Dandre Brink. Klop die laaste verdediger. En Affies hardloop weg met Graai High School.
Dandrey Brink druk die 8ste. Almost John Aloman, but yeah, powerful try there from Brink. And I'm sure they'll go back to the drawing board and really just start preparing. A short week, of course. We're ready on Monday. School opens on Tuesday. So it's right back into school. Die rolmaalbeweging vir beide spanne. So belangrik gewees in hierdie kragmeting. Treitsman, sy skop word afgestorm en dan veld afgeskop. En ons hou resies op die Broeksveld. Mbizi, min vinniger as hy op hierdie veld. Klop hy ook die eerste verdediger en dan word hy afgestorm. Joshua Gous. Hou sy lyf Cristiano Ronaldo. En Joshua Gous met nog 5 punte beslis sy 3 kuns. Goeie hande. Deur die voorspelers, Elers. Du Plessis. Goeiemiddag vir Rico Du Plessis in die 13 try. Fantastiese aangee en ingepalm. Hier kom nog 'n binne aangee. Nee, nie nodig nie. Wat verblydend is vir Affies, is dat dit die vleuels is wat baljaar vanmiddag. Gous en Brink. A couple of flights of stairs, so I don't know how these Affies boys are feeling, KT. No, I think they'll feel good. It's been a good rebound match for them. Fantastiese spel deur Afrikaanse Hoërseunskool hier op die Broeksveld van hulle bure Pretoria Boys High School. Hulle verras vriend en vyand wat gedink het dis dalk 'n bruggie te ver. En 66 punte teenoor 19 verslaan hulle Grey High vanmiddag.